lấy xin hin mi him chen namun kidang ta tam piao min hichimun ho ahin mi koima cheng in te tia jong gin chat lel om na chang jong om ji ne hi hichi mi him chen na mun kidang ta hol ahin tunia hin them khat anave lakin hoiten a khat na dingin Brazilian favela kiti hi khat veiga mit vet dingin vet hoi le anan tin vet nom ding a hi haji chu hichimuna in ki sa ho hi zat chum nya na hin van noi mun chuma konin hichi colorful house ho wedding a hin mi ho ahung jingu ne hi a in ho color zat chuma akisim na ho ji a hi min chi mai jong ai poin a in ki sa dan mong ho jong kho zat chum be kina hi hichimuna in zo se hin ama mong unique design anei chin a floor khat nei dana ki he in ho jong asung lama floor ni le thum cheng ananei ji a hi amun hi avet hoya anop hle wangin pamlam mi ho hichi khusunga hin achang seun awa le thei pu ne hi aji chu hichi khusung ailo le hichi town sunga hi Brazila gangster lin ta ho jong dim se no hi win hetman loka hichi geng ho ki ka cho kina ki bauna hungsu do jing thei boina lin ta ki tu jing thei hi hiji a hin koima achang sen agawa le ngamji po win a hin la ichi dinga hi le agam mi local guide khat ki puite te angain chuti hen lang hele boina jong ki tu loading iti ham khana boina itu kha ta hi jong le ama zala chu ki hu do thei ding a hi china chung chonin hi chi favela mun hi kumsunga munsun lai ti chu gozu lai le ti zat am di se jin tui pi lama kuna hui pi hat ta ahung kinun ji ting le gopi na sata ta hin pulu jin gu a hat ting le mun chim na thei ding chance atam ji ne hi hiji ahin agam government in hiti ho tabang buina ho ahung dinga ahi le kivian do na thei ding ti het masat na ding warning siren gin ha ta ho hi ataung sung mun chomin akoyo ne hi ani na dingin silen kiti hi in het te diwa hi in hichigam hi khatve ga mu pil jama dinga chu tui chunga le ki sim niaw cha hele kilomin ahin la hichi hi gambung khat hi a hi hichimun china ding hin passport zong na nei ngai ding hin hichigam hin amho a mong currency zong aga nei kin mau a hi silen hi UK tuipi panga kona kilometer somlani chanla ho lama ga hin gamdang ho akonin aga chum do in van noya gambung niaw penin ake he ne hi hichigama hin mihim somni lenga bo achengon amho zong chu in ku hinalayo hi hichimun atil bula ahung umpat na chu van noi gal lin ni na lai cho hetain England ten ahui kung ho to ki het ma tu na ding military base ti deudan khana hi anasi mo a hi galpi ahung ki chaya chun aleila a them khat se ho cho selowin akida latain hiti chun 1960 kum chun Roy Bates kitipa hin hichimun hi ama thanei na noin ahin koin independent country khat ahi ti in ahin phong do ta ne hi hinla gamdang hole van noi pumpi in hichimun hi gambung khat ahi ti in official ta in het pi na anei pu ne hi Roy Bates fang cho hichimuna hin a in ko te cheng chu to achengon amazong Prince of Sealand ti in akimin sai ne hi hiji ahin Sealana na chinu ma ahi le Roy Bates ama ta in issue ahin boarding passport na nei ngai ding a hi Sealand china ding hin helicoptera lamhla ding hi hung safe pen ding a hin aji chu kung in nei ho na chia hi le tuipi kinong na sata ho le hui ha ta kinung ho chu na palgal kai te ngai ding a hi chu jong le amun na hlun ting jong le achung na kal do na dinga chu khawa na ki jut to tho ding hung ngai ding ha sama ma jing ding a hi abanin athum na dingin Jiangji Valley kiti hi China munnum ta China gam se hilawa vannoya munnum pen loi khana ki hi haji chu hichmuna in ki sa hole a in ki sa na a in ki sa dan ho hi za chombe a mundanga to ki banglo hi la hi hichmuna in ki sa ho hi ga ve mong leo chun banga kho ki khai tho to akilowin a in apat niaw zolam them kha se ho kho amul banga kho kingama adang si kho a space a kho ki khai thoa hi hit in ho dom khang thei dinga hin anoya khun concrete na ki sim khum lin ta le thlota ta ho ki mangin hi je a kho a in ho kho kiling lo hilan nom ta apu zowa hi tu hin wang hi chi in mun ho ga kal do na ding in facility za chum om tain kalbi hoi ta le apanga ki tu ding mi ho ki ven na thei ding
fence phata ta zong a ki sim tai ne hi a hin lama sanga chun hi chi kola in ki sa ho a kaldo na dinga khun kalbi zong a puin hi ji chun hi chi muna cheng ho chu a khuwa a kaldo ding tingule khaw ho se anaman jiu hi mai thei ipipian aman ham tiwang chu a ki he chin chet puin hi zong le hi chi in mun ho kaldo na dinga hi ha ta a pan anala adiu ta sanau min hi abanin ali na dingin floating village kiti Cambodia hi vannoya mun kidang pen loi khat zong a hin aji chu hi chi khu hi apumpia tui chunga ke sima hi hi chi kho hin in sonin kung khat chi aneun aji chu kung zaw lowa a khu hi azot lut ji zong lowa hi mun khana kona mun dang khat chi na dinga atui chu na za thogu na hi zong le nang dinga ti zat na theile thilsi za chom na to thei dinga hin atui nuya cheng gan hing za chom gul ho ka he poi ai lo le ole ti ho vel jong cheng kit na lai hi hi chi kho mi te ho hin ni se in ngamat na in hin khu mangun angamat do ho chu a kho pam lam wa kai thanga agazu jiwa kiwa ana anei we hi a kho kom wachun restaurant ho zong awmin hi chimuna chu a kho wedinga hung tourist ho kinga jiwa ki chol pa jiu chule an i mo zong ani pa jiwa hi a kho kom wachun gammang akilet dana ki he khat zong om kinin aji chu hi chi gammang chu kumhlung ke a twin aki khatlam achup ji a hi hichimun hi tourist tampin akavil jung khat cho hin akidan nakit ta khat cho hi le hichi kho a chi le wale na ding kung tol ho hi atam zo numai ngen he kino hi abanin anga na dingin yakutsk kiti Russia hi vannoya mun adap na pen khat hi in hichi khopi hi ice hell ti azong min a hen oi hi aji chu amun adap dan hi mundang to ki banglo hila adap dan sa chum be a hi phalbilai le agam normal temperature hi -50°C la ho in aum den ji in hichan adap namuna hi nawon ima ho polamin agoding in da do in langele chun adap walji a anatang den gam dinga hi amun adap dan chu tuisa ho jong khu polama i the do a hi le tul alhun ka in bu bang thla bang khun aum den ji tai ne hi a hi le hi chana adap namuna hi mihim iti chen thei hiding hamti hi ilung don mai thewa in hinla hi chimuna hi mihim lakthum le sangsom thum wal lam hi achengun mundang bangbangin nisi in akimang chaleon hi Antarctica ho -20°C chan ho be ma daba hi in hinla hechi yakutsk kiti khopi hi -50°C chan aphazowin tu chana adap na pen record chahile -96°C chan apha azawa hi chana adap thla pe na chu polama na por kha a hile na ta sa thisan ho chi dan jong asu boi pha ding na pumpia na tang den mai thei hi chi khopi mi ho hin abang le agari ho jong engine on sign akwai den jiwin aji chu engine a off wa a hile asunga athaw ho chu dap wala anatang den jing thei chutia chu agari pumpi engine jong tang den thei a hi kichan om kin na pen khat cha hile mi khat to chu gari a thlai do a lampi ka la khana hi agari asit den kha a hi le asim phat na dinga minute som ham bo phat aneya hi achuti lawa hi le engine chu apuma dap hlamana tang den zia nidan ka khat sung midang akitho piding ahung man lowa hi le ami ho pumpuma jong thina thei chan ato theo din mun hinalai hi abanin agup na dingin Elliday Island kiti Iceland muna hi vannoya loneliest island ti na ki hen hi aji chu hi chi tui kul gam pumpia hi in khat se uma hi hi chi in se hi gi na to na muna ki mang a hi in hinla asunga hin ingai chat zo si aum kinin gi na ding room ni le cha sim na ding kitchen le nom ta ke chol do na ding room len ta zong anei kinin hi a hin la hi chi in a hin light le internet kiti ho aum point hi je azong hi loneliest island kiti lo ai hi chimun thlun na ding a hin Iceland a kun kung in neya na chi angayen atui kolgam chu na thlun tinga a hi le ichi in khat sun uma chon nom ta na ki chol do theiding ai ta na hi ain kom chun wana kona hungzulha gotui ho ke khol tup na dinga ke sim tengki khat awmin hi chi tui chu tui thing hi a don dinga ki mangji hi ni le cha changle mim ahung hi ting le hi chi tui kolgama hin I ma cha ki tu point atu wa hing thailo ham a hi lo le ki tu lo mong jing jong hi mai thein tin hi ji chun tui pi pa ma na tawa nga na ki mana
hichi chu ana nangan ding ti chu alampi sun cho hi itiham kana hichi muna hi nili ninga cheng dinga nakikela naga kholjin hi a ahile ne le cha ding jong nakipu hling sel ding angain chutilawa chu atui kulgam sunga chun ne le cha la na ding khat cha lo vanoi gamdang zo sia kona gachum do a mun num le mun thipta peaceful ta mun khada hi abanin asagi na dingin China a Cliff Village kiti hi ga ave kinute China gam hi mun num ta adim senin mun kidang ta jong tampi anei ne hi hicha China Cliff Village kiti jong hi ti zanum le mun kidang ta khara hin aji chu hichi kho zot a lut na dinga hin thi a kisim kalbi saw ta khat nakal do masat angai ne hi tu khanga hi hichi thi a kisim kalbi ji a hi bailam cha a ki kaldo theibo hin a hin la achi sa kum nga akuna kum som ki ka sung ho chun hichi kalbi jong hi ana nai pui ne hi hichi kho hi China Sichuan province sunga hin tula kuna meter sangle zalia kuna sangle zagup chan ki ka ho a sanga tizat ta kho khare hi a khumun hlun to na dinga chun kalbi step sang ni le zanga valam ki zor hin hichi thi kalbi ki sim masang pe achun a khomi te chun a khowa kaldo na dinga chun kol la a ki sim lampi neu cha ha sata khat ana hichi chu ana mangwin ana lam thlale jiwin hi hichi lampi ho chu tizat dan chu neu khat asu hilwa hi zongle akola chu kitang la che jing diu ti na hi chana sang kol chung lama chun mi ho chun gan cha jong awaun ni ding changle mi mo jong akitu thei kin hi 2020 kum chun hichi kol chunga cheimi ho hi government in a chen na diu mun anum dom a hol pi un amul bullam mun num jep lai khana hin a khopum pi wa in somli legit ho si chu a chun su tawin hi chia ko na chun a kho chu wanoi mun chuma konin mi hon a hin he tawun tourist destination mun num ta khat ahung hi to tai ne hi a khomong mong jong hi a chi sa kum zani masang lam pe akona chu anaki sim do hi tai ne hi agit na dingin hanging temple of hangan kiti hi China a temple hola a amin chi loi tula kona fit zani le somli le gup lam chana asan namuna ki sa hi a temple in aneu zo them khat bo hi aleya kengama adang si hi thing khom ho a ki the cha ki de hi hitia kol panga in ki sa ho hi alang pia a khum ding le a the cha dia khum ki sim ho cement a hi lo le concrete ho a ki sim ngen a hi zin hin la hichi hanging temple ho in sim na a hin thing khum ngen a ki mangin hi aki dan na kita kha cha hi le hichi in ho hi modern era a ki sim hi lo achi sa kum sang le zali masang lampia anaki sim ai ta ne hi chu chi pha laya hichi in anasim do mi ho chu china het na anei mong diu a hin tu khang engineer hon jong amo pha dingu gin cha ram pu ne hi tu chana hin jong wanoi mun chuma konin hichi in ki sim aki dan na le avet hoina ho wedding in mi asang aza asim aga chi jingu ne hi abanin aku na dingin makoko kiti Africa hichimun hi koima jong chinom dingin gin cha ram pu ne hi aji chu hichimuna in ho hi tui chunga ki sangen a hin atui jong chu thing set hikit lo ni de du nen de du ngen hi jinga hi hiti chun hichi tui ni de du chunga ki sa in ho achun mi ho chu a cheng jingun mokoko hi Africa adinga munjat chombe khara hin Nigeria a Lagos kiti muna oma hi hichimun hi ki da jing wangain mi hlom cha chen na jong a hikit puin mihim asanga sim chen na mun khat hikina hi chimuna mi ho atam zo hi kunga kuna nga amatwa kiwa angen hiwin chi se jong chu hilowin chimuna hin chapang ho school kai na ding school jong pun adam mo ho ki zen na ding hospital le clinic kiti ho jong lo hi ije achumi khat to adam mo a hi le khopi langa hospital a apui te ngai ji hi hitia achen naw mun athin lo na le atui man ho jong athin lo je in mi tampi na le sat dammo in jingun hi abanin asom na dingin Drina River House kiti hi Serbia a Drina vadung lailunga song chung khana ki sim in neo cha hin gavet dinga mun nom ta khat a hi kinin hi hichi in hi 1968 kuma chu khangdong gulhang chapang izan ham tuiza mi ho hin aki chole na diwa anasa wa hin vadung lailunga song pi khat chunga ki sima akom vela chu tui lungdim se hi
Hichi vadunga hi mi tamta tuya ki zama ki chim dinga hungjiu a hi zen hichi tourist ho attract na dinga chun in dang ho jong tampi anasa abeon a hin la chu lai gu ahung khana tui ale ting le a in ho chu tuin analo mangji tai na hi jong le hichi song pi chunga ki sim do pen pa wang hi ading jing na lai na hi abanin asom le khat na dingin Mount Phasing ki ti hi China a mama mul ki dang ta khara hi in achung vu machun Buddhist temple ni akisain avet hoi le jing na hi hichimul te ni ki ka ki zot mat na dinga chun kalbi zong akisim kinin hichimula hi nakal sang do chana anoilam na vet su ngam lo che dinga hi hichimul chunga in kisim hi avet hoi le wangin mun sang ki cha ho adingin tizat mama kha chu hi in hiji hin aga kal ho zong achung vum chan kal do zo loin akile tamta ana ji na hi abanin asom le ni na dingin Tuvalu Island kiti hi Central Pacific tuipi hlumlam kaya Hawaii le Australia ke kaala ta tui kulgam khare hi hechigam hi tuipi in ahin chup mangwa atading gin chanaw min aji chu Tuvalu hi sea level a kona 2 meter hambawa sang do a highest point ho la jong chu 5 meter hambo hi zowa hi china thipna nei research ho akuna kimudanin ocean level hi kumsia 3.9 meter kal tawjing ahin chuti ahile kum phabet zole hechigam jong hi tuipi in ahin chup mangding ta sanaw min hi tu ahin wang Tuvalu hi gavil dinga mun nom ta khara hin agam sunga hin lampi khat bo lin ta in akilhungin len na kinga anading runway khat to anei hi hichimuna chengmi ho hin a in ho zat ni in a sound khat chu leichunga ki mu theiding in a sound adang chu leinui lama kisel na theiding in a simun hi aji chu zanting le hui pi ha ta nungji a leichunga in ho a ai mu dingu chu ha saji hi chu jong le iti hamin tui pi ha ta kinong chun agam sung chu hin no khum jing khatale in sung ho a tui hung lut gamin tin i mut na chi hi lo ding hi hichigama hin ATM ho jong om point internet jong regular ta in anei powin internet naman numa hi le agam government office ana chiding hichimuna chu nagaman theibe hinalai hi leisen hi mun ong chen na theinom ta om nai na hin la mihim te hi gin chat lo na mun ho in ha sata ta lai ho in jong ana cheng dim se nun tunia iga sei ho jong hi mihim chen na dinga mun nom lo le ki chat ta ngin hi kin hi tunia dingin hi chan chu hin tin video kina kimukit dingin na bonun stay safe and stay blessed.